Dame i gospodo, dragi Novosađani, drago mi je da ste večeras ovde ponovo sa nama u prostoru izdavačke kuće Prometej. Dozvolite mi da vas pozdravim u ime domaćina koji večeras nije sa nama iz razloga što ima obaveza na sajmu, tako da vas pozdravljam u ime gospodina Zorana Kolundžije i u svoje lično ime. Evo nas i večeras na istom mestu, isto vreme, u nameri da predstavimo i četvrtu porodicu obuhvaćenu izložbom Dnevnici Seoba, mađarsku porodicu Bori. Najmlađa po vremenu dolaska među porodicama predstavljenim na ovoj izložbi iznedrila je jednog od velikana mađarske kulture na prostoru Vojvodine, a usudila bih se da kažem i šire. To je Imre Bori. Naši večerašnji gosti jesu magistar Đeze Bordaš, nekadašnji direktor izdavačkog preduzeća Forum, i članovi porodice, dr. Agnes Šozer, moja draga koleginica koja je svoj životni vek, odnosno radni vek, provela u Muzeju grada Novog Sada, i gospođa Marija Bori. Dakle, evo, nas četvoro ćemo večeras govoriti o porodici Bori i o akademiku Imreu Boriju. Umesto uvoda citirat ću reči koje je izgovorio akademik Janoš Banjaj na komemoraciji Imreu Boriju aprila 2004. godine održanoj na Filozofskom fakultetu. Citiram: "Sećamo se istaknutog pisca, nastavnika, teoretičara, istoričara književnosti i kritičara. Sećamo se osnivača i profesora katedre za mađarski jezik i književnost na Novosadskom filozofskom fakultetu, redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, dopisnog člana Mađarske akademije nauka, laureata najuglednijeg mađarskog naučnog priznanja, Sečenjeve nagrade, višestrukog dobitnika književne nagrade HID. Vazda radoznao, nevičan da miruje, njegov smeli duh, privržen tradiciji, ali i prijemčiv za sve što je novo, davao nam je nenametljiv primer doslednosti i stamenosti. Imre Bori rodio se 28. decembra 1929. godine u Bačkom Gradištu, između Božića i Nove godine. Osnovnu školu je završio u rodnom gradu, a gimnaziju u Zrenjaninu, Bečeju i Senti. Diplomu Pedagoške akademije i zvanja profesora mađarskog jezika i književnosti stiče u Novom Sadu. Prisutan pri osnivanju katedre do penzionisanja prolazi svaki stepen univerzitetskog radnika i nastavnika i uvek učestvuje u radu kolektiva, ne samo u svojstvu šefa katedre. Nije preterano reći da slovi kao tvorac prepoznatljivog načina razmišljanja u okviru mađarske nauke, začetnik jedne i danas uticajne škole. Uzima učešće u osnivanju i profilisanju Hungarološkog instituta. Inicira osnivanje i izdavanja godišnjaka, časopisa i drugih serijskih publikacija katedre. Piše, čita, organizuje i vodi obimnu prepisku. Ostvaruje neprekinute veze katedre i nadležnih naučnih ustanova. U isto vreme uzima aktivno i meritorno učešće u različitim institucijama, organizacijama te manifestacijama u Vojvodini, uključujući i saradnju sa radijom, televizijom, štampom, pozorištem. Njegovo pregalaštvo nije znalo za umor. Kulturni stvaralac na polju savremene manjinske kulture vojvođanskih Mađara, predano istraživši književnu prošlost i tradicije, ispisuje istoriju književnosti, počev od najmarkantnijih pojava ovog podneblja, pa sve do nepravedno zapostavljenih i zaboravljenih stvaralaca. Postoji jedna njegova vanredno rečita fotografija, sa polica prepunih knjiga u pozadini. Pored njega pisaći sto, zatrpan knjigama, sveskama, isečcima iz novina, časopisima, listovima hartije. Negde se valjda vidi i pisaća mašina, jer je svoje manuskripte njome prekucavao. Tu su nastajali njegovi radovi. Deluje pomalo umorno i krhko na toj slici, ali pogleda uperenog unapred. Preko lica mu proleće neki zagonetni osmeh. ponositog držanja kao da saopštava na tragu svog
omiljenog pesnika, jednog od dvojice apostola mađarske književne avangarde Milana Fišta. Sve ovo jednom bejah ja. Ovaj stub od knjiga na slici Imre Bori drži obe ruke na toj kuli koja mu seže do prsiju. To jednom bejah ja. To jesam sada, a to ću i biti, neporecivo tvrdi ova fotografija. Ja se nadam da sam ovim uvodom dočarala bar delimično aktivnosti i delatnost akademika Imrea Borija, ali mislim da najbolje o tome može da govori njegova kćerka, dr. Agnes Šozer, o svom ocu, o sećanjima na njega, i ja joj zato sada prepuštam reč. Izvolite, Agi. Ja vas pozdravljam. Kada treba govoriti o nekom bliskom kao što je naš otac, nečiji otac ili jako blizak nekom, onda je to jako teško. I naročito u ovom kontekstu kada se govori o celoj porodici kao novosadskoj porodici, koji smo na kraju, zahvaljujući njemu, postali. Ne spadamo u stare novosadske porodice. Porodica Bori je relativno nova u Novom Sadu i da su me pitali pre 3 meseca da govorim o tome, sasvim bi drugačije govorila. Posle toga sam se bavila jednom temom, i to temom mađarskih predstavnika u političkim organima i organima vlasti od 1945. do 1990. do višestranačkih izbora, gde sam uočila da u tom periodu, nakon 1944. i 1945. vrlo je veliki priliv mađarskih intelektualaca u Novi Sad. To, mislim, ima jednostavno tumačenje. To tumačenje je, naravno, položaj Novog Sada kao administrativnog, političkog, ekonomskog, kulturnog centra u Vojvodini. I na valu te migracije je i naš otac, tada već onako poprilično obrazovan za to vreme, stigao u Novi Sad. Stigao je u Novi Sad, naravno, po pozivu, i to po pozivu političkih struktura, kao što je po pozivu iz Čoke, gde je stavljen za nastavnika u osnovnoj školi, postavljen za nastavnika u osnovnoj školi, kao po nekoj kazni, i to za veliko zlodelo pod znacima navoda, koje nije učinio sam, već u saradnji i u nekom zajedničkom radu, timskom, tadašnjih mladih književnika koji su sastavili 1951. godine jedan broj časopisa Hid, koji je izlazio u Novom Sadu, ubedivši staro uredništvo da je Hidu potrebna obnova i da oni mladi, da im se dopusti da mladi naprave jedan takav broj. To je broj časopisa Hid, takozvani aprilski Hid. Naravno, u tom udruženju koji su se zalagali za taj moderni Hid nalazio se i Ferenc Feher, Laslo Toman, Nandor Major, Karoj Ač, znači svi kasniji veliki i urednici tog časopisa, ali tad u tom momentu, 1951. godine, to je izazvao veliki revolt. Od velike kazne zatvora,
Celo to društvo spašeno je tako da su svi dobili vojne pozive i otišli su da služe vojni rok. Tako je i moj otac otišao zajedno sa Nandorom Majorom. Otišao je u Sarajevo, Laslo Toman je u Vipavu, Ferenc Feher je ostao u Novom Sadu i nakon odsluženja vojnog roka svi ostali su dobili nameštenja koje su odgovarala njihovoj školskoj spremi, izuzev mog oca koji je završio Višu pedagošku školu u Novom Sadu. On je stavljen u Čoku za običnog nastavnika mađarskog jezika. Mora se znati da 51. godine Čoka je jedno selo, 5 kilometara udaljeno od Tise, i gde saobraćaj između Sente i ove Čokanske obale samo skela. I posle vi 5 kilometara ste morali ići peške. Pa tako za kaznu mladog, buntovnog jednog od tih aranžera Aprilskog hida stavili su tamo u Čoku, ali su zaboravili jednu jedinu činjenicu da je naš otac maturirao u Senti. Pošto su mađarski razredi bili retki nakon 44. godine u gimnazijama, u Senti je bila gimnazija i on je za vreme okupacije išao u Bečeju gimnaziju, nakon Bečejske gimnazije, nakon oktobra 44. godine upisao se u Senčansku gimnaziju i tamo je maturirao. Znači, on je poznavao teren gde su ga stavili i imao je svoje dobre veze. Što se njegovog intelekta tiče, znači nije bio skrajnut, nego je mogao da nastavi. On je odlazio u Sentu, u biblioteku, dobijao knjige, poručivao novine. I onda su videli da ne mogu ga umiriti tamo u Čoki i bio je pozvan u Suboticu da bude predavač u vaspitačkoj školi i da uređuje književni podlistak jednog lista koji izlazi sedmično i zove se 7 dana Hitnop. I tako je dospeo u Suboticu i onda iz Subotice 59. nakon osnivanja katedre za mađarski jezik i književnost ovde u Novom Sadu dobio je poziv i to se vidi da je profesorka Olga Penavin, koja je posle isto bila na katedri, bila je lingvista inače i folklorista. Ona je ostavila poruku mom ocu, koju i dan danas imamo: molim vas, Bori, javite se Zori Krđalić, ona ima nešto da razgovara sa vama. I taj razgovor je tekao u tom tonu da se osniva katedra u Novom Sadu i da ga žele za asistenta, jer akademik Ervin Šinko, koji je osnivač bio te katedre, koji je živeo u Zagrebu, on je rekao da će doći u Novi Sad, da bude na katedri, ali bi želeo da njegov asistent bude naš otac. Tako smo mi 1960. godine dospeli u Novi Sad. Znači, sa osnivanjem katedre za mađarski jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, naša porodica je stigla u Novi Sad. Mi ne možemo reći da su to bile prve veze porodice Bori sa Novim Sadom. Te veze su bile i ranije. On je kao sin trgovački, moj deda Bori je imao trgovinu u Bačkom Gradištu i kao trgovački sin je, kad je već bio onako odrastao, bio slan u Novi Sad, dolazio je u Novi Sad kod ovih veletrgovaca u Novom Sadu. To znamo iz jedne proste činjenice, pošto su Borijevi takvi, čuvaju sve. Sačuvali su sve račune, poslovne knjige dedine i među tim poslovnim knjigama i računima dedinim jasno se može razaznati njegovo trgovanje sa novosadskim veletrgovinama i moj otac je tako dolazio ovde u Novi Sad i cela familija, nije to daleko, to je 35 kilometara odavde, od Novog Sada. Tako da je on imao vezu, zatim je ovde išao u Višu pedagošku školu, znači imao je svoje
kolege iz te više pedagoške škole, koji su ovde bili u Novom Sadu, već namešteni negde, imali su svoje zaposlenje, tako da on nije došao onako stranu Novi Sad, ali došli smo u jednu situaciju koja nije bila baš tada još sasvim novosadska. Došli smo u prvu kulu na Limanu, koja je tad bila izgrađena. Pored te kule je poluizgrađena bila druga kula na samom Limanu, a treća kula se tek nazirala, temelji su postavljani. Znači, te 3 kule koje su na početku Limana, tu smo našli naš dom. I to je bio jedan mešoviti svet, gde smo se mi obreli sa mojom sestrom, koja je inače rođena u Subotici, u aprilu mesecu, a mi smo se u junu doselili u Novi Sad. Mi nju smatramo pravom Novosađankom, jer ona je tu ceo vek proživela, ona se smatra Limankom, jer je svoje rano detinjstvo i zabavište provela na Limanu. Bila je među nama možda jedina koja je govorila srpski bez akcenta. Znači, ta limanska škola je radila kod nje, a to je bio jedan čudesan, mešovit svet. Stari Liman je još delimično stajao, znači te vile građanske, takozvanog činovničkog naselja, koji je nastao za vreme Drugog svetskog rata, odnosno pre Drugog svetskog rata, te vile su stajale, pomalo su se rušile, dolazile su nove zgrade koje su bile više spratnice, koje su donosile moderan svet i duh, moderan na taj Liman. I naravno, sve je to u nekom usaglašenom ritmu nekog otvaranja tadašnje zemlje, države Jugoslavije prema zapadu i nekog boljeg života na koje smo mi navikli. I to je kod nas možda, i kod mene, i kod moje sestre, i u našoj porodici povezano. Ja to uvek kažem, sa mogućnošću kupovine pomoranđi, banana, svega što čovek zaželi, čokolada koja se tad postala redovna, koja je tad postala redovna pojava u radnjama. I sa tim otvaranjem dolaze i knjige sa raznih strana. I ja mislim da je u tom svom nekom stvaralačkom radu to bio najveći plus mom ocu. I to nekom koji je Mađar u Jugoslaviji, koji ima svoje kulturno nasleđe, klasično mađarsko kulturno nasleđe sa modelima koje je nasledio od klasične mađarske kulture i onog što dolazi sa zapada u tu Jugoslaviju, s obzirom da smo mi svi bilingvalni i on je prevode, tadašnje literarne prevode koji su stizali, a ovde se u Jugoslaviji tad prevodila ta zapadnjačka i literatura svakojaka, a i sami književni radovi. Tako da je tu dobio jednu drugu mogućnost, drugu vizuru nekog modernog. I tu je stekao prednost, to je sad moje mišljenje, viđenje istoričarsko možda, svoju prednost u svojim književno-istorijskim istraživanjima. Znači, znao je taj model, dobio je zapadni taj uticaj, odnosno zapadne isto modele je mogao da usvoji, a istovremeno upoznao je i književnost, i način razmišljanja, i književnog razmišljanja, i kulturnog i kulturološkog razmišljanja južnoslovenskih naroda. Tako da je iskoristio svoju istorijsku priliku i ja mislim da u tim njegovim knjigama i njegovim zanimanjima za određena pitanja koja su vezana za istoriju mađarske književnosti mogao da sagleda i sa tih tačaka
gledišta. Znači, imao je veće mogućnosti da sagleda jedno književno delo. Možda je zato je prvi u Mađarskoj počeo da se bavi avangardnom književnošću i napisao je istoriju mađarske avangardne književnosti i moderne mađarske književnosti. Baš sa tim saznanjima koje mu je dopustilo ovo podneblje i činjenica da je bio u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu na katedri za mađarski jezik. I ja mislim da je to jedna od tih nepobitnih činjenica po kojima se možda razlikuje od drugih književnih historičara ovde. On je bio vrlo marljiv čovek, jako puno je čitao, jako je puno pisao. Kružila je u njemu fama da u jednom danu, kad je bio jako već u velikoj formi, kad je već počeo da piše knjigu, mogao je da napiše na mašini 10 stranica originalnog teksta. To znači da je ceo dan sedeo sa prekidima za kafu, sa prekidima za ručak, ali uglavnom je kucao. I ono što je još bilo jako specifično za njega, to je velika ljubav prema knjigama. To nije ni ljubav, to je neka strast. Ali ne da pročita knjigu, nego da ima knjigu, da posjeduje knjigu. Recimo, dešavalo se da mu onako kaže, ajde sad kupimo se, idemo na autobus, idemo u Beograd, idemo da pogledamo knjižare. I onda smo otišli za Beograd i pogledali knjižare, on je kupio 1 ili 2 knjige i to je morao da ima. To isto je radio i kao dete. O tome ovde u filmu koji će se prikazati o njemu i priča, da mu je najveća nagrada za to što je jedno leto nosio vodu sa bunara u Bačkom Gradištu. Deda mu je kupio na poklon dvotomnu istoriju mađarske književnosti i da je kao u zadnjem delu te istorije mađarske književnosti bila bibliografija. I onda mu je još otac, onako, naš deda, dozvolio da može da bira iz te bibliografije šta može da se kupi i može da to kupi. I kaže, ja sam to počeo od broja 1, pa išao redom. To je ne znam koliko stranica bila ta bibliografija, on je nabavio sve knjige. Tako da je sad trenutačno naša biblioteka koja je ostala iza njega, tu grubo računamo između 30.000, jedna cela biblioteka. On je uvek govorio da on nema taj luksus kao što imaju istraživači i književnici, književni istoričari u Budimpeštu, da ako mu treba nešto da ode u Sečenju biblioteku ili u biblioteku Mađarske akademije nauka, jer on ne živi u Budimpešti, nego živi u Novom Sadu i onda je napravio sebi biblioteku gde da ide i on je morao da ima knjige. Nije ga interesovala samo književnost, interesovao ga je i etnologija, etnografija, istorija umetnosti, geografija, sve, s obzirom da smo u familiji imali njegovog teču koji je bio glavni lovac vojvođanski i preparator Prirodnjačkog muzeja. Posjedovali smo zbirku prepariranih životinja u Bačkom Gradištu i moj otac je i tu se priučio što se te biologije tiče i uopšte životinjskog sveta, tako da ni tu nije bio neuk što se toga tiče, što se tih prirodnih nauka tiče. A uglavnom za svoja saznanja koristio je knjigu. I to je želeo da nas nauči i priuči da ako
imamo i hoćemo nešto da naučimo. Prvo za čim ćemo posegnuti, to je knjiga. Možda mu se i zato prva knjiga, pisana zajedno sa Simom Cucićem, zove Dete i knjiga. Tako da je i on pisao jednu studiju i Sima Cucić, to je 59. objavljena knjiga, a zatim je do 2004. skoro svake druge, treće godine objavio neku knjigu. Kažem, tako od trgovačkog sina iz Bačkog Gradišta postao je i dospeo je u Novi Sad, mada onako malo zaobilaznim putem, i tako je naša porodica postala novosadska porodica. Ovde u Novom Sadu, nakon Limana, preselili smo se u kuću koju je živeo u Ćirpanovoj ulici akademik Ervin Šinko kad je boravio u Novom Sadu. I naša mama i mi smo još uvek u toj knjizi sa tom činjenicom da smo živeli i na Limanu i u Ćirpanovoj ulici, i Ćirpanova ulica i Liman su ušli kao neki topos u istoriju mađarske književnosti jer se pominju. Izvinite ako sam bila dugačka. Hvala, Agi. Vratit ćemo se kasnije na videozapis i na ove fotografije koje bih voljela da zajednički prokomentarišemo. Magistar Đeze Bordaš je nekadašnji glavni urednik i generalni direktor izdavačkog preduzeća Forum, ali je pre toga bio student profesora Imrea Borija, potom i urednik njegovih knjiga i saradnik, pre svega na uređivanju časopisa HID. Tako da mislim da ste se poznavali oko 40 godina, ako se ne varam, i više. Inače, nedavno smo u razgovoru, prvi put smo se tada i čuli, upoznali, i ja sam čula jednu divnu rečenicu od gospodina Bordaša koju bih voljela sada da podelim sa vama. On mi je rekao da je Imre Bori najpoznatiji vojvođanski Mađar u književnosti. A večeras je takođe još jedan detalj otkrio o Imreu Boriju, da je on uvek nosio odelo i kravatu i da iz poštovanja prema njemu je gospodin Bordaš večeras stavio kravatu, jer je Imre Bori bio uvek pravi gospodin. Ja bih vas zamolila da podelite vaša sećanja, pre svega kao student profesora Borija, ali i kao saradnik njegov u potonjim godinama, i da nam kažete koliko ste zapravo njega dugo poznavali i sarađivali. Izvolite. Da, hvala lepo i ja vas pozdravljam i mislim da mi je posao olakšan, što smo malo pre čuli šta je Janoš Banjaj, koji je bio asistent profesora Borija, napisao povodom njegove smrti, a Agika je, mislim, opisala sve ono što o Boriju treba da znamo. Jedino bi još jedno ime pomenuo kada se radi o tome kako je on došao u Novi Sad i ko je tu posredovao, a to je bio Mladen Leskovac, koji je 54. osnovao Filozofski fakultet, a bio je tu i pri osnivanju Mađarske katedre 59. godine. Ja sam profesora Borija upoznao još kao gimnazijalac 66. godine i bio sam u to vreme saradnik Omladinskog lista, a jedno vreme i urednik Tribine mladih na mađarskom jeziku. I kad je profesor Bori dobio prvu Hidovu nagradu za ovu knjigu Esmige Latovašog, onda sam o tome izveštavao i zamolio sam profesora da dođe i da održi jedno predavanje na Tribini mladih. On se tome odazvao i tom prilikom mi je posvetio tu knjigu sa namerom, kaže, to morate pročitati, a ta knjiga me je posvećena 1966. godine 4. marta. Znači, naše poznanstvo onda potiče od toga, to je 56 godina, ne znam koliko, no u svakom slučaju to predavanje je održano, a u uvodu tog predavanja rekao sam jednu interesantnu stvar. Ja sam Vrbašanin, a moj
književni otac je praktično Karolj Sirmaj, koji onda žive u Vrbasu, a dolazi u našu kuću, pošto je moj otac bio baštovan, tako da vrlo često, i kad je video da ja pišem, onda sam morao odlaziti kod njega i on me je savjetovao, čitao je svoje novele, ja sam morao pročitati moje novele. I priča je kako je svojevremeno između dva rata od 33. do 41. godine uređivao književni časopis, tada jedini književni časopis na mađarskom jeziku, Kalanja Snop. I da je svojevremeno u tom časopisu objavio jedan autobiografski roman Lasla Nemeta, a o Laslu Nemetu je profesor Bori pisao monografije. I kad sam to ispričao i da ja o tome znam i neke detalje koje sam od Karolja Sirmaja čuo i da se oni prepisivali, ima 20 i nešto pisama, onda to profesor Bori nije zaboravio i na 3. godini studija, gdje je predavao 20. vek mađarske književnosti, onda se setio toga i mene kaže, ajde, idite do Sirmaja i zatražite ta pisma, jer ja o tome htio da pišem studiju. I ja sam otišao i doneo 24 pisama koje smo u originali u faksimilu objavili, koje je on objavio prvo u časopisu, a posle i u knjizi. A meni je dao zadatak za diplomski rad jedno ime za koje niko do sada nije čuo. To je pisac Örlej István, znači István Örlej, o kome u leksikonu književnika sam našao 10 redova. I rekao, profesor, pa kako ja sad o tome da pišem diplomski rad? Kaže, otićete u Sečenju biblioteku, potražite rukopisno odelenje i pogledajte šta sve o njemu znaju. I šta se dešava? Ja kažem ocu, moram u Peštu, kaže idi. I to dao mi je toliko para da sam oca u hotelu Astoria, to je blizu tadašnje Sečenje biblioteke. I ušao i nabavio vrlo interesantne materijale, tako da sam napisao neki diplomski rad, vada na 30 stranica. I u tih 10 redova 8 podataka nije bilo tačno. I prema tome i dan danas kada se Tom Örlej govori, onda se citiram ja kao koji je to video i zapisao svojim. No, da ne kažem, tako je krenulo poznanstvo, a onda sam od 76. godine, bio sam novinar 5-6 godina u Mađarsovu na kulturnoj rubrici i onda me Janoš Banja i pozvao da budem urednik u časopisu Hid i 8 godina sam uređivao taj časopis s njim. A posle Banja i postao generalni direktor foruma, mene su postavili za direktora i glavnog urednika izdavačkog sektora i od tada sam onda objavljivao knjige profesora Borija, a ako se ne varam, od 1987. godine, 20 godina u kontinuitetu sve do smrti, uvek sam bio pored njega kao urednik, jer prvo ja to nisam hteo, rekao, imam ja dosta posla kao direktor i glavni urednik, a ne kaže, vi morate ostati pored mene i radit ćemo zajedno. I tako se i desilo. I ono što je Agika već rekla, on je na tim našim časovima kao studentima govorio kako književnost 20. veka ne počinje sa 20. vekom, već počinje sa sredinom 19. veka i to od negdje od 1850. godine sa Aranjem i sa druge strane sa Zmajom Jovanovićem, koji se inače i dopisivali, jer kaže, tu su već prvi tragovi i avangarde, o kome je, kako ja rekla, napisao trotomnu knjigu i stvarno je ta knjiga vrlo interesantna, jer tu počinje i od Kašaka, a ne samo što izučava Mađara, nego uporedo i naše pisce koji ovdje stvaraju. Jedan Zoltan Čuka, zatim malo već spomenuti i Sirma i Elang Arpad i tako dalje, mogao bih da nabrajam imena. Prema tome, on je tražio imena nova za koje Mađari nisu mnogo htjeli znati. A zbog čega nisu htjeli znati? Kod njih je taj pogled socijalistički bio vrlo jak.
već svojevremeno su proganjali avangardiste, zato je Zoltan Čuka recimo morao da napusti Mađarsku pa je došao u Jugoslaviju, a onda se ga i opet napustio pa se vratio i tako dalje. Međutim, Kašak, taj Nemet i tako dalje, oni su bili moderni pisci, a to svojevremeno istoričari književnosti u Mađarskoj nisu priznavali i zato se oni sukobio toliko. Kad je objavio tu trotomnu knjigu, on je imao velike polemike sa mađarskim istoričarima književnosti koji su htjeli da dokažu da Bori nije u pravu. A posle nekoliko godina, možda 10-15 godina, morali su priznati i čak šta više. On je bio jedini akademik i ovdje kod nas i u Mađarskoj. Prvo je primljen u Vojvođansku akademiju, bio je dopisni član, pa redovni član i posle od 1992. je bio i redovni član. A besedu povodom izbora za redovnog člana održao je o pripovedaštvu Ive Andrića. A u Mađarskoj, kad su ga promovisali za akademika, onda je besedu održao o Korneliju Sentelekiju, koji je inače ovdje bio urednik prvi urednik tog časopisa koji sam već spomenuo, on je umro 1933. godine, a inače ostavio je ogroman materijal iza sebe. Prema tome, već je onda pokušavao da Mađarima objasni šta je ovdje u Jugoslaviji interesantno iz tog aspekta, a i obrnuto. I o tome, recimo, govori ova knjiga o uzajamnim vezama mađarske i srpske književnosti i kulture. To je vrlo interesantna knjiga i dan danas koristim, jer praktično od Metoda i Ćirila preko Vuka Karadžića, narodnih pesama srpskih i mađarskih, hteo sam da kažem, Marka Kraljevića i Sibinjanin Janka i tako dalje, dolazi do Vuka, onda posle do tih modernih pisaca kao što je Veljko Petrović i tako dalje. No, prema tome, to je vrlo interesantno kako je pratio prema tome i srpsku i mađarsku književnost, a da ne kažemo da je o Andriću i u Krleži napisao posebne monografije koje su objavljene u posebnim knjigama, a isto tako ima još o mađarskim piscima, o Subotičanu, Dežaju Kostolaniju, recimo o Gezi Čatu, da ne govorim, i o Mori Žigmondu, o Deriju i tako dalje. O svima ima posebne knjige, pošto je stvarno on gutao knjige. To je, ne mogu da nađem bolji izraz od toga. Mi smo smatrali da on kad otvori knjigu snima celu stranicu i odmah zna koja je to rečenica koja je interesantna i o kome će pisati. Kako je znao da radi mnoge stvari, o tome govori i činjenica da je Piroška čak i 1999. godine objavila bibliografiju dotadašnjih radova Imre Borija, i tu je bilo više od 2400 odrednica, a posle smrti, znači 2004. je to dopunila sa još nekih 1000 odrednica. Prema tome, tu je negde oko 3500 odrednica, znači što knjige, što članci, što studije i tako dalje. Prema tome, ogroman je taj materijal koji je ostavljen za sebe. Sad, za toliko, pa ćemo još jednom verovatno uzeti reč kad budemo slike gledati. Zahvaljujem. Ovo su bili zanimljivi podaci. Ja bih zamolila da lagano krene video zapis koji će sada ići bez tona, ali će u jednom trenutku ćemo ga prokomentarisati. Kćerke Imrea Borija su nastavile očevim stopama i bave se naukom. Moja koleginica Agneš je istoričarka, a gospođa Marija Bori je završila psihologiju. I ja bih voljela da sada čujemo i vas, kakva su vaša sećanja na oca, na detinjstvo provedeno na Limanu, i možda biste mogli nešto i o vašoj majci da nam kažete, koja večeras nažalost nije sa nama jer ima dosta godina, ali svakako je uz nas, verujem, svim srcem. Evo, izvolite.
Ja vas sve pozdravljam i dugo sam razmišljala o čemu mogu ovde da pričam, što bi moglo da bude interesantno za sve vas, a mislim da je važno da kad vidite ovako neko delo, da vidite i pozadinu u kojoj je stvarano to delo. Bez porodice i bez porodičnog okruženja ovakvo veliko delo ne bi bilo moguće. Centar zbivanja kod nas u porodici je bio naš otac i naravno koliko god je moglo mi kao školarci i kao njihova deca, a mama je bila neka kičma, ona je bila domaćica, ali je učestvovala u svim aktivnostima koje je moj otac imao, i naučnog i prijateljske veze i putovanja. Ona je svuda putovala sa njim, prisustvovala konferencijama, odslušala sve što god je moglo, čak je imala komentare, jer je moj otac razgovarao sa njom o svojim mislima, o onome što je pročitao, šta namerava. Znači, imali su komunikaciju takvu da bez obzira što ona nije završila fakultet, ali je bila dobar sagovornik za njega i podsticala ga je da radi. Na primer, jedna takva pomoć i podsticaj je bilo kad su istraživali baš avangardu, na mikrofilmovima su bili snimci rukopisa i knjiga i onda je moja mama čitala te slajdove, a moj otac beležio, tako da je učestvovala isto tako u njegovom istraživačkom radu i isto tako je uvukao u taj istraživački rad i nas i mi smo mu tu i tamo kad je bilo potrebno sedeli, iščitavali beleške, možda malo kasnije sam ja prekucavala njegov rukopis kad već nije mogao tako dobro da pre smrti kuca, onda sam ja znala da čitam njegov rukopis i prekucavala sam njegove tekstove. A isto tako, kada je radio u svojoj radnoj sobi, nikad vrata nisu bila zatvorena. Mi smo prolazili, ja kao mala sam sedela ispod njegovog pisaćeg stola sa raznim leksikonima i igrala sam se dok je on radio i pisao na pisaćem stolu. Moja sestra mu je visila za vratom kad je bila mala, jer smo na Limanu živeli u jako malom stanu, a on je imao svoje mesto za pisanje u kuhinji. I smenjivali su se, moja mama je otišla kasno da spava, a moj otac se budio u 4-5 i seo da radi u kuhinji. I onda je, kad se ona probudila, nije mu smetalo to da se bavi sa svojom ćerkom i da nismo ga ometali na taj način u svom radu, nego smo prisustvovali tom naučnom procesu i pisanju. Znači, uvek su vrata bila otvorena, bilo je interesantno u odnosu na druge porodice koje smo poznavali, da uglavnom deca nisu prisustvovala kada su dolazili gosti. Mi smo obavezno bili tamo i sedeli i slušali i ponekad i saslušali su naučnici i slavni pisci mađarski koji su dolazili kod nas, onda su i čuli i naš glas i naše mišljenje ponekad, tako da ni to nije bilo zabranjeno. Stvarno je bio otvoren, podržavajući, a isto tako smo i mi njega podržavali u svemu i bili deo njegovog sveta, onog, da mu bude ceo i da može da radi svoj posao. Što se tiče tog naučnog dela, bilo kad smo negde i na studijama ili bilo čemu zapeli, onda smo mogli sa njim da razgovaramo o
ili o psihologiji ili o istoriji, u slučaju moje sestre, on je uvek imao dobar savet i uvek je znao koju knjigu da skine sa police. Sve je imao tamo na policama, tako da i bilo se i dešavalo i to da je nakon njegove smrti bila dilema, pa gde je ta knjiga i odjednom se negde ispade ta knjiga sa police i našli smo tu knjigu koju smo tražili i koja je bila potrebna tog trenutka. Tako da negde iz agromnog života je i dalje pomagao i skidao sa police odgovarajuće knjige. Isto tako je to radio i sa unucima i njima je pomagao i ponekad i igrao se sa njima i ni oni nisu bili smetnja, jer su bili često kod nas, kod mojih roditelja. Uvek smo, i mi smo i dan danas zajedno svi. Ne prođe ni jedna nedelja da se ne sakupimo, zajedno ručamo, kuvamo, podržavamo jedni druge. Kad je potrebno, uvek smo tu jedni za druge, kao što smo bili i onda kad je on bio živ. Tako da je to jedan poseban osjećaj kad si u takvom okruženju koji te podržava u svemu, čak i u svojim pogreškama, i onda kad nešto nije išlo i onda je bio pored nas i podržavao i pomagao koliko god je mogao zajedno sa našom mamom. Tako da ako pogledamo jedno bez drugog, naša majka i naš otac su bili u nekoj simbiotičnoj vezi i podržavali jedno drugog i stvarno bez te podrške, bez porodice, teško bi bilo napisati toliki broj knjiga i naučnih radova, istraživati i putovati i družiti se sa najvećim imenima mađarske književnosti i vojvođanske književnosti i srpske književnosti, i toga je bilo da smo imali priliku da se družimo i sa ovdašnjim piscima. Tako da ja mogu samo reći zahvalnosti za to što sam se rodila u ovu porodicu i što smo došli u Novi Sad, koji je isto takva sredina u kojoj smo imali svu podršku i što se tiče našeg školovanja, da smo mogli, ja sam recimo od osnovne škole pa sve do Pedagoške akademije za vaspitače koju sam završila na mađarskom jeziku i nastavila sam studije na psihologiji, tako da to je sredina bila takva i takva je sredina da je podržavajuća i sa te strane i dobili smo dosta mogućnosti za napredovanje. I ja mislim da svako ko ima takvu porodicu kao što je naša je u dobitku i bez toga nema tako velikog napretka i uopšte produkcije koju je on produkovao, da nije bila dobra zaleđina. Dala si mi šlagvort kako si prepisivala, sećam se profesora Borija, sam nosio gore u bolnicu 2004. u martu, a on je umro 22. aprila, ako se ne varam, ali na bolničkom stolu je pisao uvodni članak za HID i to za 70-godišnjicu časopisa. I jedino si ti znala da pročitaš taj rukopis koji je tako pisan, i pa si to prekucavala. A ima stvarno tako interesantnih stvari koje se čovjek prisjeća sada kada govorimo o njemu. Recimo, nikad neću zaboraviti, u Subotici smo bili na jednoj sahrani i šta se dešava, pop
čita Oče naš, u stvari govori Oče naš, a on se približi meni i kaže, ako ja budem umro, ti reci tom popu da on na latinskom jeziku kaže taj Oče naš, kaže kako sam ja svojevremeno učio u mom selu. I stvarno tako se i dešavalo kad je umro. 3 popa su ga sahranjivali, Karlo Harmat, Franjevac, taj pop, kako se zove, Janoš Striković, i pesnik Bogdan, još kako isto pop, i stvarno su na latinskom govorili Oče naš, a tu smo onda govorili Janoš Banja i pomogač Bela i ja, i Banja je onda napisao taj tekst koji smo čuli i koji je stvarno interesantan, jer ako ga je neko poznavao, onda ga je Janoš Banja, mislim, najbolje poznavao. I onda još jedna stvar, profesor Bori je bio taj koji nas je predložio da budemo primljeni u Savez književnika Mađarske i to 1992. godine. Tada je predsjednik Saveza bio Arpad Genc, budući predsjednik Mađarske, a sekretar Bela Pomogač, koji je bio njegov prijatelj. I onda smo nas 12 bili u tom prvom krugu primljeni, jer oni su uspjeli da ubede vladu Mađarske da moraju biti pisci Mađari iz dijaspore, članovi Saveza književnika. I onda sećam se, Janoš Herceg je bio najstariji pisac koji je tada primljen, a moja malenkost najmlađi, a tu su onda bili profesor Selištvan, Bori, Ačkaroj, Feher Ferenc, već onda nije bio, nažalost, živ, ali Banja i Tolna i Domonkoš, Gerold, možda sam i nabrojao sve one pisce koji smo onda bili primljeni, i evo i danas smo članovi tog društva. Tako da je na njegov predlog praktično napravljen taj spisak ko bi u tom prvom krugu mogao biti član, a posle su došli i mnogo mlađi. Evo, toliko još. Zahvaljujem vam se što ste istakli ulogu vaše majke u čitavoj porodici, u radu vašeg oca. Ja moram priznati da sam svu svoju pažnju usmerila na njegovu delatnost i da uopšte nisam pomislila da ona nije završila fakultet, jer ona ga je zaista često pratila i na fotografijama se to vidi, naročito na skupovima, i što znam da je vodila beleške često i pomagala mu na taj način. Danas je Međunarodni dan žena i ja sam sigurna da nam je tu gospodin Kolundžija da bi on to svakako spomenuo i ne bi propustio kao ja, ali meni nemojte zameriti. Jedino nam niste spomenuli neke avanture iz vašeg detinjstva na Limanu koji se tada tek gradio, a ja sam čula da ste se u jednom trenutku izgubili, a bili ste u nekim mladim godinama, imali ste par godina, ali tako, kada ste se izgubili sa drugarom sa kojim ste se igrali u tim kanalima od peska, ali srećom avantura se završila dobro. U svakom slučaju, ja bih sada još zamolila Agneš da nam prokomentariše malo ovaj video snimak koji smo dobili zahvaljujući Radio televiziji Vojvodine i kasnije i fotografije koje imamo ovde. Izvolite. Da moramo sesti tamo. Možeš, da. Ovo je komemoracija posle njegove smrti, to je 22. Ovo je dan sahrane. Na dan sahrane je bila komemoracija na filozofu, ovo je Laslo Vegel, ovo je gospodin Kasa. Ovo je jedan arhivski snimak našeg oca gde govori o potrebi i načinu učenja na mađarskom jeziku na fakultetima. Naime, postavilo se u to vreme neko pitanje da li posebno da se otvaraju lektorati na svim fakultetima ili da postoji jedno centralno pa i neke opšte predmete studenti koji su studirali, a bilo je profesora koji su znali mađarski da predavaju, da slušaju na mađarskom jeziku. Ja sam, na primjer, opšte predmete, psihologiju, pedagogiju, političku ekonomiju polagala na mađarskom jeziku, jer je bilo profesora koji su nas
I onda o tome se vodila jedna rasprava i on je tu govorio i to je snimak sačuvao Nandor Kartag, isto njegov student, a kasnije je bio na televiziji Novi Sad urednik. I to je dosta rani snimak jedan. I ono što je interesantno, naš otac je bio veliki pušač. Evo i cigareta je u ruci. I to se dešavalo na naučnim skupovima, da je on izlazio, nije mogao da izdrži bez da zapali cigaretu. I dok je on izašao da puši cigaretu, moja mama je sedela i slušala. Tako da je ona bila u toku šta su govorili ostali, a on pojma nije imao jer je izašao, mislim. I onda je referisala, ovaj je rekao ovo, ovaj je rekao ono. Eno je prva supruga profesora Gerolda, a ovo je u našoj kući, u Ćirpanovoj. Ja mislim da je to kada je dobio Sečenjevu diplomu, odlikovanje, da je onda snimila televizija Novi Sad. To su njegove knjige, odnosno jedan zid. Kod nas su svi zidovi sa knjigama, tako da... I u svim sobama, da, od poda do plafona i od zida do zida. Tako da je, da. Ovo je monografija o Ivi Andriću. Ovo Kornelu Sentelekiju. Sad ovo je čudno što je išao, naravno, nikad nije sam išao do telefona, morali smo mi i onda je kasnije došao da razgovara ako je bio tražen. Tako da je, evo, mame koja je znala sve. Mislim, kad je on imao neki problem gde da pronađe, gde da stavi, gde je stavljeno, da li vadi ovako, tu je moja mama uvek bila, koja je znala sve. Ovo je jedna porodična fotografija iz Bačkog Gradišta. Evo sad govori o toj situaciji kada je celo leto nosio vodu da bi mu se kupila istorija mađarske književnosti. Da. Da, bez podrške roditelja, odnosno oca. Njegov otac je svoju radnju stekao tako da je bio poštanski službenik za vreme Austro-Ugarske, da tako kažem, kako mi to kažemo. Posle 1918. naravno ostao je bez posla. Na 4 cigle je postavio jednu dasku i sa te daske u Bačkom Gradištu, pored groblja, prodavao je novine i knjige. I on je stekao tako sredstva da otvori radnju. Znači sve je započelo knjigama i završilo se knjigama kod Borijevih. I to je bila jedna dobra radnja u Bačkom Gradištu. Ovde priča o tome zašto je odabrao modernu mađarsku književnost. Kaže, zato što je Ervin Šinko predavao modernu mađarsku književnost. On je bio asistent Ervina Šinka. Znači, to je bilo normalno da će on se baviti modernom mađarskom književnošću. Ovo mu je doktorat, da, o Miklošu Radnotiju, koji je bio i pesnik, Jevrejin i bio je u Boru, u radnom logoru u Boru, u Rudniku. I sad, evo, kaže, ovo što je ovde napisao Miklošu Radnotiju nije se svidelo gospođi Radnoti. I ni prijateljima Mikloša Radnotija, jer su oni ceo svoj imidž gradili na tome da su bili prijatelji Mikloša Radnotija.
I to je oni su mislili da je on tragična ličnost koja je, on je streljan u masovnu grobnicu negde gore na granici, peške je iz Bora do granice sa Austrijom, teran sa ostalima i tamo su ih streljali iz jedne masovne grobnice u masovnoj grobnici su ga pronašli sa beležnicom gde su bile njegove pesme. Znači, kad su razglednice, naslov je tih pesama, ovo je gospodin Jenő Hajnal, on je sad predsjednik Mađarskog nacionalnog saveta, ali isto je bio student našeg oca. Ovo je gospođa Piroška Čakić-Šrš, koja je bila bibliotekarka na Filozofskom fakultetu, na katedri za mađarski jezik i koja je napisala bibliografiju njegovih radova. Posle je predavala bibliografiju na katedri. Evo, zanimanje za etnologiju, gore na polici za knjige, ovde je jedna iz Čoke, druga iz Bačkog Gradišta, sa tavana Krčag, tako da... Tako da su knjige svugde. Gospođa Čaki govori o tome da je on prisustvovao na svim kulturnim manifestacijama, sve do svoje starosti kada više nije mogao toliko da bude prisutan. Evo mame, ona nam je svje i svja. Mislim, te knjige još uvek tako stoje, s tim da su se malo umnožile još u međuvremenu. Inače, i na polici više redova, nije samo ovaj spoljni. Da, spoljni, nego iza, postoje redovi iza, tako da. Ovo je naša maca. Da, a ovo je njegov unuk, moj sin, Laszlo Gergő. On je teško išao, bio je težak šećeraš i imao je problema sa hodom i Parkinsonovu bolest, tako da ovo je naša bašta u Čirpanovoj. A inače, prvi komšija nam je bio, mislim, bili su Petrovići, ali se dobro udao gospodin Draško Ređep, tako da nam je taraba bila ista. Imali smo zajedničku tarabu. Sad ovo je završetak te emisije. U toj emisiji sam ja govorila isto nešto slično kao ovde, a povod je bio što je dobio jedna ulica u Novom Sadu na Telepu je nazvana po njemu i to je bio povod. Ovo je porodična fotografija, on je taj mali i to je žensko društvo koja ga je štitilo i mazilo protiv mog dede, protiv oca svog. Ovo je dedina radnja. Ta kuća je kupljena kad je on rođen 29. godine. Ovo su njegova sestra Rozalija i on. Velika je razlika, skoro 10 godina je razlika među njima. Ovo su njegove kolege iz više pedagoške škole u Novom Sadu. Da, Laszlo Toman je tu. Ja sam rekla, ne znam da sam rekla, ali Laszlo Toman je sin Šandora Tomana, urednika lista Regel i Ujša koji je izlazio u međuratnom periodu u Novom Sadu. Ovo je Čoka, znači svi nastavnici sa svojim znanjima i umećima. Ovo je venčana fotografija, porodična, tako reći. Ovo su Borijevi, a ono je mamina familija Bubelinji. Moram reći da je moj otac imao izvrsne odnose sa svojom taštom.
on je bio miljenik taštin, a ovo je bio grob Ervina Šinka u Zagrebu. Ovdje je sa Ferencom Feherom, Nandorom Majorom i Janošom Urbanom, to je jedno književno veče, da, 50. Ovo je sa Imre Šafranjom slikarom i Sava Babić je tu, on je vrstan prevodilac, Belu Hamvaša. Ovo je Liman tu 60-ih, početkom 70-ih, znači pesak, sveti pesak na Limanu, raj za decu. Ovo je pismo kojem ga obaveštavaju da je primljen u Udruženje književnika Srbije 61. godine. Ovdje je sa Ferencom Juhasom, jednom od najvećih, i Nandorom Gionom. Ferenc Juhas je jedan od najvećih mađarskih pesnika. Ovdje je Laslo Toman i Đeze Bordaš, ja? U forumu, da. Nešto se piše i potpisuje. Da. Ovo je isto, ovdje je Nandor Major, Pal Bönder i Jožef Pap, pesnik. Ovdje je Tibor Deri, klasik mađarske književnosti u Matici Srpskoj. Ovdje je naš otac u Limanskom stanu, to je 67. recimo, kada je dobio oktobarsku, ili 8. kad je dobio oktobarsku nagradu. Ovo je uručenje oktobarske nagrade, da. Gradonačelnik Novog Sada tadašnji. Ovo je on i njegova pisaća mašina. Sad, interesantno kod tih pisaćih mašina, s obzirom da je on skoro sve tekstove pisao na mađarskom jeziku, a ovdje se nisu mogle kupovati mašine sa mađarskom tastaturom. Ovdje je kupio pisaću mašinu i dao da se preradi. Znači, svaka pisaća mašina, ovo je u Pešti, na groblju. Ovo je, moram da se hvalim, prvih 250 godina, to je izložba u Muzeju grada Novog Sada, povodom 250-godišnjice libertacije. Ovo mu je pristupna beseda. Da, ovdje je Balint Sombati i Karoj Viček, filmski reditelj. Naravno, uz čašicu i uz rakiju. Ovo smo mi, jedna od retkih porodičnih fotografija u mađarskom parlamentu 2003. kad je primio Sečenjevu nagradu. To su mama i on pored mađarske krune. To je, mislim, mađarska kruna kad je doneta u Mađarsku, kad je dobijena od Amerikanaca, onda je smeštena u muzej, a zatim u parlament mađarski. Ovo su pisci, jel? Tu si i ti, vidim te, da. Ovo je uručenje Hidove nagrade. Ovdje je Leskovac prvi, a Bori sa desne strane prvi, a to je Jožef Pap pored njega. Da. Ovo su isto u forumu, da, staro društvo. U četvrtkom je bio sastanak, da, ovdje, da. Laslo Toman i Đeze Bordaš. Ovo je otvaranje izložbe. Ne znaš čije, jel? Ovo je gospođa Feher, supruga Ferenca Fehera. Da, jedan, da. Ladik Katalin, poznata umetnica. Da, ovo je... U Budimpešti na sajmu knjiga, tamo negde, da. 90 i ne znam koje. Misliš da su 90, ovo su ranije godine. A ovdje je sa Balažge Arpadom, on je slikar. Uvod za monografiju u Balažge Arpadu, o slikaru iz Subotice, i tu smo mu uručili tu knjigu, prve primjerke. Sad još jedna ličnost, Laslo Gal je tamo... Da, tamo u pozadini. Da, malo se... o ljudima koji imaju ulice u Novom Sadu. I porodična, da. Ja mislim da se to sad ponavlja. Sad ponavlja, da.
A inače o pušenju, on je držao nama časove utorkom i sredom i to popodne od 2 do 6. I u to vreme je znao da popuši kutiju cigare, onih zelenih 57, a i mi smo kao studenti mogli zapaliti na njegovim časovima. Bili su prozori otvoreni, tako da smo pušili. A i onda jednom rekao, kaže, ja na dan popušim 4 kutije cigare. Tako da, što je mnogo je, pa to su pluća njegova i osjetila. Ali nije samo bilo da je, to je deo procesa razmišljanja i kreativnog procesa, jer jedan deo tih cigareta je otišao onako u vazduh, u dim, jer otišao je cigarete i dim u vazduh bez da je uvlačio, jer se dimilo na pisaćem stolu je stajao i povremeno je povukao koji dim, ali imao je problema zdravstvenih i zbog cigarete i suženje krvnog suda u nozi i posle jedne konferencije u Mađarskoj gde su posetili lekare, tamo su mu savjetovali da mora da prestane da puši i vratio se kući i više nije zapalio više ni jednu cigaretu, tako da je sa te strane bio onako baš karakter, kad je rekao ne, onda je prestao. Tako da to je već bilo kasno. Inače, što se toga tiče, vidjeli ste kako smo sedeli tamo u Pešti na suncu. Taj sajam se održava uvek u junu i bilo je 40 stepeni. Rekao, profesor, nemojte na suncu staviti. Aha, kaže, sad mi je tako zgodno, sad šire mi se vene, prema tome sve je u redu. I za kraj, samo toliko. On je inače napisao tu knjigu Istorija književnosti jugoslovenskih Mađara pa posle vojvođanskih Mađara i ta knjiga je doživjela do sada 5 izdanja, a Matica je objavila na srpskom i to je, mislim, praktično jedina knjiga koja mu je objavljena na srpskom, a doživjela je 2 izdanja. I mislim da niko to drugi nije mogao napisati, samo Imre Bori. Zahvaljujem na ovim lepim pričama i sećanjima. Skrenula bih pažnju publici da, zahvaljujući ljubaznosti porodice, možemo videti Sečenjevu nagradu u jednoj od vitrina koju je Imre Bori dobio 2003. godine. Pored jednog dela knjiga koje smo uspeli ovde da izložimo. Pre nego što završimo program, ja bih htela da pitam da li neko želi nešto da prokomentariše, jer sam prošlog puta to ispustila. Ili da pita možda. Ne? Dobro, zahvaljujem gospodinu Đeze Bordašu i članovima porodice Bori na ovim divnim razgovorima. Želela bih da kažem za kraj da ćemo izložbu produžiti do kraja marta i da ćemo sigurno imati još jedno stručno vođenje, ali ćemo vas obavestiti na vreme o tome. Zahvaljujem svima na pažnji i nadam se da ćete još malo ostati da se družimo.